Sæl öll. Vá, hvað það var hátt. Gaman að fá að enda þennan frábæra kynningafund. Hér fyrir ári síðan þá kynnti ég hönnunarleiðbeininga fyrir nýja Skerjafjörð. Vegferð þessara hönnunarleiðbeininga eða í öllu falli hugmyndafræðin hvernig við aukum gæði byggðar hefur verið nokkuð björt. Fyrir tilstilli ráðgjaf okkar hjá Mendaworks í Svíþjóð voru hönnunarleiðbeiningarnar eða hugmyndafræðin valin til kynningar á nýafstöðnum arkitektúrþríhyrningnum í Oslo, þar sem megin þema hátíðarinnar var neighborhoods eða hverfi. Okkar framlag þríhyrningsins var stuttmynd ferli leiðbeininganna og hversu mikilvægt það að skapa borg þar sem allir þræðir lífsins, mannveran og líðan hennar í umhverfinu í forgangi. Með borgarhönnunarstefnunni okkar sem Edda fjallaði hér áðan getum við fest þess konar hugmyndafræði betur í sessi, gefið því auki vægi og með því skapað aukna lífsgæða borg. Okkur langaði að deila þessa stuttmynd með ykkur og enda þetta þannig og ég lofa ykkur að þið farið mjög róleg, jafnvel rómantísk en líka jákvæð út í helgina. Takk fyrir. Det här är ett projekt i Reykjavik på Island. Det är en ny stadsdel som ska utvecklas vid vattnet. En del av det som är den äldre flygplatsen. Det här projektet fick vi till oss i ett samarbete med kommunen som hade lagt ett förslag till detaljplan för området. Men man hade inte klarlagt riktigt gränsen och innehållet för gator, torg och publika utrymmen. Ég vona innilega að þessar hönnunarleiðbeiningar séu svolítið stef sem að borgin mun taka áfram inn í framtíðina í nýjum uppbyggingakörfum. Að það sé hugsað göturýmið á jafnmikinn máta eins og hugsað byggingarnar og jafnvel meiri vegna þess að almannarýmið það mikilvægasta sem að borgarbúar eiga. Og þá vona ég líka að hverfið náttúrulega heppnist vel og að fólki líki vel að búa í hverfinu og að við náum þarna að skapa einmitt þennan hverfisanda þar sem að nágrannar kynnast og lífið einhvern veginn gerist úti á götunni. Namnet på projektet Threads of Life, The Spaces in Between, är ett försök att hitta ett paraplynamn som beskriver hur gator och platser som trådar i en stadsväv dels individuella och samtidigt sammanflätas till den här väven som bygger upp i det här fallet en stadsdel. Við viljum styttri vegalengdir fyrir fólk, við viljum að fólk geti gengið eða hjólað til vinnu og sótt alla þjónustu. Við viljum líka að fólki líði vel í umhverfinu þar sem við erum með mikið af gróðri og dvalasvæðum fyrir fólk til að sitja og dvelja og vera. Mjög mikilvægt og það okkar markmið í öllum okkar verkefnum hjá borginni að huga að þessu. Att skapa landskapsarkitektur, att bygga miljöer mellan hus i en stad tar mycket sin utgångspunkt i att förstå den ursprungliga landskapets kvaliteter och förutsättningar. Och just på Island så är ju förutsättningarna mycket specifika med sitt karga vulkaniska landskap, med de vindutsatta miljöerna, med temperaturer som varierar mellan 5 till 15 grader, stor molnighet, mycket nederbörd, så är det här också förutsättningar som vi har jobbat med i skapandet av de här olika stadsmiljöerna.
In this project, we were inspired by the surrounding landscape as well as by the functions of the future neighborhood and their ground floors, whether it's public ground floor, whether it's residential. To understand life, you need to both zoom out and get a perspective of the overall picture, but at the same time, zoom in and understand the functions that make up each part of these lives. Threats is something you usually talk about when suing and connecting different things. For us, threats means possibility to connect different environments, different characters of public spaces, and different type of lives. Life of the residents, life of the visitors, and also the life of the environment itself, the insects, the birds, and the life of nature itself, the trees, bushes. And in the project, The Threads of Life, we choose different characters and different themes for each of the public spaces. Each of them perform in a very different way, and each of them have unique character. Utmaningen i projektet är att utrymmet är begränsat. Avståndet mellan byggnaderna är given och satt. I de nya städer vi planerar, de nya grannskapsenheter vi planerar, så finns ett större utrymme att variera måtten. Men önskan att få med sig så mycket funktioner som möjligt gör också att måtten breddas. Det breda måttet är inte alltid i proportion till hushöjder. De måtten finns inte alltid. Och det finns också en risk för att vi vill för mycket i varje stadssekvens. I detta projektet så söker vi möjligheten att faktiskt välja olika funktioner eller olika livsmiljöer och låta dem få större utrymme i varje sekvens i det som är en av flera trådar i stadsväven. Det är som ett slags hantverk där både den stora skalan och den lilla skalan måste fungera tillsammans. Den större skalan är också människans skala. Det nya området är ju obefolkat och befolkas av människor som kommer från andra delar av staden, av landet, kanske utomlands ifrån, som har bott på ett annat sätt och som flyttar in till stadsdelen. Om man förenar landskapets önskemål med människans vilja och önskemål i det som blir en gemensam livsmiljö för både djur, växter och människan, så kan vi ge bästa förutsättning till sekvenser, gator, parker och platser i staden som är gemensamma och som har en särskilt god kvalitet. Att hitta balansen emellan det som är kravställning på vad gatan ska klara av att göra och det vi också önskar att den ska klara av att göra, det är den som är så viktig att finna. Och det är där vi måste göra prioriteringar.
I'm fascinated by the things that can spontaneously happen in the street, not only by the efficient solving of movement from point A to B, but by seeing the opportunities actually expanding the living rooms of people's houses into the street and into the public life. And this is why we try to find the spaces that can allow for this in the street and in the public spaces as well. Och genom att inte tänka att allting måste hända på varje gata samtidigt hela tiden i staden, utan att dela upp genom att ge mer kraft till några få av dess element som vi önskar få in i just en gata, så kan vi skapa en färgrik väv av dessa olika trådar.